Kako se pamti 24. mart 1999. godine? Tu je pukovnik u penziji, Slaviša Golubović, tu je i Marko Matić, tada momak od 20 godina, danas analitičar iz Centra za odgovorne medije. Želim vam dobro jutro, hvala što ste tu. Dobro jutro. Pukovniče Goluboviću, gde je vas zatekla ta prva sirena i je li bila prava ili pogrešna? Zatekla me tačno onda gde treba, u mojoj jedinici koja je već bila spremna za rat. Da, mi smo znali da će do rata doći, možda nismo znali tačan dan ili tačan sat, ali smo znali. Pripreme za agresiju, prema informacijama koje su dolazile od NATO-a i sa zapada, počele su već juna 1988. godine. To je Wesley Clark napisao, glavnokomandujući snaga NATO tada, napisao u svojoj knjizi da su pripreme otpočele već juna te godine i da su završene krajem avgusta. Praktično oni su tempirali nekakav termin oktobar kad bi trebalo da počne agresija na Saveznu Republiku Jugoslaviju. Pokušali su da zajedno Sjedinjene Američke Države i Velika Britanija provuku kroz Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija dokument kojim se odobrava intervencija na Saveznu Republiku Jugoslaviju, međutim to im nije pošlo za rukom iz razloga što su se Kina i Ruska federacija suprotstavile tome. Shvatili su da to neće moći na regularan način, onda su odlučili da se sami dogovaraju i praktično počeli su ti završni dogovori koji nisu uspeli sve do negde 13. novembra kada su oni doneli konačnu odluku da će intervenisati na prostoru Savezne Republike Jugoslavije i mi smo tada nekako očekivali da će se to desiti tada. Međutim, nije se desilo tada u jesen. U to vreme dolazi Richard Holbrooke, je li tako, u posetu Saveznoj Republici Jugoslaviji, što je trebalo ili da odloži ili verovatno nama da najavi. Što je u principu sve doprinelo da se akcija prolongira negde do 24. marta, kada su oni, dakle, protivpravno, bez odobrenja Ujedinjenih nacija, 19 članica NATO pakta, predvođena Sjedinjenim Američkim Državama, izvršili vojnu intervenciju koja se zove agresija NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju. Sama agresija predstavlja zločin i sve što se posle toga desilo u okviru te akcije imalo je zločinački karakter. Znači, to je vojna intervencija bez odobrenja Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Međunarodni presedan u svakom smislu, koji nas je, vodi na tom putu već 24 godine, mi zapravo se vraćamo na sve ono što je dovelo do bombardovanja. Videli smo sada i kako je predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin upravo iskoristio sve to što se dogodilo da bi objasnio šta se događa sada u Ukrajini i to su, da kažemo, politički presedani koji ne samo da su promenili ljudske živote, već su, čini se, uveli tu globalnu politiku u jednu vrstu neočekivanosti. Da vam kažem, sve što se desilo tada i što se danas desilo uvelo je u praksu ono što je poznato, a to je pravo sile umjesto sile prava. Ono što je za nas važno, a to je da taj događaj i vojnu intervenciju nad Saveznom Republikom Jugoslavijom zovemo pravim imenom, da ne dajemo nekakve eufemističke nazive, da je to bilo, kako ste malo pre rekli, milosrdni anđeo. Zvaničan naziv akcije Saveznička sila. Figurira još jedan naziv koji se zove plemeniti nakovanj. Milosrdni anđeo je neka konstrukcija koja možda i nije baš dovoljno tačna, ali svejedno. I pogledajte vi taj cinizam. Vršite agresiju na jednu suverenu državu, dajete joj naziv plemeniti nakovanj. Šta želite time da postignete? Želite da kažete da vi činite dobro toj državi na kojoj vršite intervenciju. I ovdje bih iskoristio priliku da kažem da je početkom 2000. godina, čak i na nas koji smo živi učesnici tog događaja, vršen nekakav prećutni pritisak da o samim tim aktivnostima i uspehu moje jedinice koja je oborila F-117 ne pričamo toliko glasno, da ne slavimo taj događaj tako pompezno, jer to se desilo pa treba skloniti sa strane. Razumem strane novinare, razumem strane vojne predstavnike koji su to propagirali. Ne želim da razumem naše ljude u Srbiji koji žele da taj događaj relativizuju i marginalizuju do te mere da će ispasti za 50 godina da u stvari NATO je učinio nešto dobro za nas, da smo mi to u stvari želeli,
a kad prođe jedno 50 do 100 godina da se to u stvari nije desilo. Zbog toga je potrebno da svake godine o ovome pričamo. Mi smo ovde savremenici tih događaja i to pamtimo. Naše mlađe generacije ne znaju ništa o tome i dobro je da to nisu preživjele, ali moraju da znaju šta se tada desilo. Hteo bih samo 2 rečenice da kažem nastavku onoga što sam malo pre rekao. Ono što je za mene, za nas važno, hteo bih da pomenem neka imena koji su bili kreatori i egzekutori agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju. Sjedinjene Američke Države kao predvodnik, za njima Evropski saveznici, članice NATO pakta. A imena su Bill Clinton, Madeleine Albright, Tony Blair, Robin Cook, John Cohen, Joška Fischer, Iber Verdin, Jacques Chirac, Gerhard Schröder i naravno Walker, koga svi poznajemo, generalni sekretar NATO-a Javier Solana, glavnokomandujući snaga Wesley Clark. Sve su to ljudi koji su svesno izvršili zločin protiv ove države i protiv ovog naroda. Može li, da, to je sad veliko pitanje, dakle, da li poimence ti ljudi treba da odgovaraju? U našim tekstovima, u novinama... Pustiti se u takvu jednu pravnu avanturu. Znate, to je nemoguće. Oni su već tada osuđeni u nekim našim sudovima, ali kakvu to težinu ima? Srbija je mala država i nema nikakav uticaj. Ovo sam imena spomenuo radi istorije, radi pamćenja, radi država koje su u tome učestvovale, a znamo da su to vodeće evropske države na čelu sa Sjedinjenim Američkim Državama. Tih 19 zemalja je bilo Sjedinjene Američke Države i vodeći saveznici Francuska, Nemačka, Velika Britanija, Italija, neke druge zemlje su simbolično učestvovale, ali su učestvovale i računamo da ih je bilo 19:1. Ako i danas neko priča o nekakvoj asimetriji, asimetričnom vojnom sukobu, šta je onda to bilo tada? To je bio duboko asimetričan sukob, napad daleko nadmoćnijeg neprijatelja prema državi i narodu koji je godinama, rekao je kolega Matić, iznuren ekonomskim sankcijama, čija je vojska bila nedovoljno naoružana, u stanju, kako mi to kažemo, zadate inferiornosti, gde smo imali ograničena sredstva, tehnološki jako zaostala, mnogo godina ranije nabavljena. Sinoć u jednoj informativnoj emisiji jedan od naših komandanata 250. brigade, general Stanko Vasiljević, i rekao, čime smo u stvari bili naoružani, da smo bili u ovom protiv PVO smislu bili naoružani najboljim raketnim sistemom koji smo imali, to je bila Neva. A onda je pao F-17, nevidljivi. Pa dobro, on je pao zato što smo mi bili dobro obučeni, osposobljeni i naša tehnika je bila dobro podešena. Ali vam govorim o tome da se država suprotstavila mnogo nadmoćnijem neprijatelju, sa mnogo slabije naoružana, ali svoj otpor pružala 78 dana. Svih 78 dana tadašnja vojska Jugoslavija se borila protiv NATO-a. O rezultatu možemo govoriti i ovako i onako, ali budimo svesni da je NATO hteo da tu operaciju završi za 3 do 4 dana sa eventualnim ulaskom kopnenih snaga na teritoriju ili Kima ili cele Srbije. Dobro se sećate da se toga nije desilo, mi smo se suprotstavljali i naneli neke gubitke, što znači njihova procena da bi potencijalni njihovi gubici za njih bili neprihvatljivi, dovela je do toga da nema kopnene akcije na našoj teritoriji od strane snaga NATO-a. I onda su nam dolazili odozgo, s glava, naravno, sankcijama. Najveći deo te agresije odvijao se iz vazdušnog prostora. Oni su napravili oko 2300 letova sa negde oko 1300 aviona, preko 400.000 ubojnih sredstava, 22.000 tona. Statistika o tome postoji, ali svakako su bili nadmoćni. Mi takvi kakvi smo bili, suprotstavili smo se punom snagom, svim srcem, jer mi nismo imali izbora. I to je jasno sad kad kažete, a kad se setite tada tih vojničkih redova, tih PVO prijatelja koji su na liniji fronta, koji ne znaju šta će se desiti, svih onih vojnika, starešina sa kojima ste pričali, da li ste uopšte mogli da pretpostavite da može da se postigne neki rezultat u odnosu na takvu nadmoć? Naravno da smo mogli da se suprotstavimo, zato što u tom trenutku vojska zato i služi. Ona se obučava godinama u miru i svoje znanje i sposobnosti mora da pokaže upravo tada u ratu. Mi smo to pokazali. Šta mislite da smo mi jedan
avion ili drugi srušili tek tako. Ništa se nije desilo slučajno. Mi smo upotrebili srce, znanje, veštinu, mudrost i nadmudrili smo ih u meri u kojoj je to bilo moguće sa sredstvima koje smo imali. A ta motivacija kad se brani svoja zemlja i kad ste vojnik je nešto što pretpostavljam ne može da se... To je kraj. Vojnik najbolje zna šta je rat. Ali onog trenutka kada dođe rat nema više razmišljanja, sve svoje umne i fizičke potencijale upotrebi i dobit ćete rezultat. Da li je taj rezultat dovoljan? On je spram onoga kolike su naše potencijalne mogućnosti. A rekao sam malo pre da smo bili u stanju zadate inferiornosti u kojoj smo bili relativno slabo naoružani.